Protestima i blokadom puteva radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik su u nekoliko navrata ove godine izrazili nezadovoljstvo činjenicom da ova kompanija više nema dovoljno uglja za proizvodnju električne energije. Naime, dosadašnji ugljenokopi su iscrpljeni, a najbogatiji dio ležišta uglja je koncesijom pod sumnjivim okolnostima još 2013. godine dodijeljen ruskoj kompaniji Comsar Energy, koja se obavezala na gradnju novog bloka termoelektrane. Posao nije obavljen, ali je koncesija ostala. Mi smo došli u situaciju da naš blok trenutno nije na mreži, da je naše ležište koje nama pripada Vlada Republike Srpske dodijelila Rašidu Serdarevu koncesiju, da mi sada stojimo zbog tog ležišta. Poručujem Vladi Republike Srpske ministarstvu da sami podnesu ostavke jer su oni, ovo je sramna vlada i sramne uprave i matično preduzeće su nas doveli u ovu situaciju. Nezadovoljni su i mještani obližnjih sela kojima su klizišta izazvana širenjem ugljenokopa ugrozila opstanak na ovom lokalitetu. Nije problem samo put, problem je i vodovod, gdje napaja 3 sela, negdje preko 200 domaćinstava pitkom vodom. Već 2 ili 3 puta nam kida gore iza bazena, znači pitanje je dana kada će ovi mještani ostati bez vode. Iz entitetske vlade poručuju da su započeli pregovore o kupovini vlasničkog udjela u kompaniji Comsar Energy Republika Srpska. Mi smo prije nego što su bili ovi problemi sa Ugljevikom imali pismo namjera koje je dostavljeno od kompanije Comsar Energy sa ciljem da se uđe u pregovore oko preuzimanja tog projekta i mi smo tu aktivnost počeli. Dakle, ta aktivnost je počela i prije nego što je bila ova posljednja situacija kada je termoelektrana Ugljevik ostala bez uglja. Detalji pregovora nisu poznati, kao ni to ko je odgovoran za novonastalu situaciju. Mora postojati odgovornost zašto se ponovo stotine miliona maraka našeg novca odlijeva ruskom oligarhu ili drugim nekim stranim investitorima koji su ovdje došli samo da bi uzeli novac i otišli odavde. Procjenjuje se da se u spornom ležištu Istok 2 nalazi oko 50 miliona tona uglja neophodnih za rad termoelektrane Ugljevik, koja proizvodi i do 1/3 struje u Republici Srpskoj. Za Glas Amerike, Dragan Stegić.